Sanibona bafethu usanele lo aka Donza wenkabi sibuyile with the starting 11 namhlanje sizo analyze igame yeSekhukhune versus Orlando Pirates ebiseLimpopo. So manje angihambi ngedwa as always bafethu ngihamba noSibuda Libuda Sibuda wama jokes but uyaphila ngiyaphila kunjani ugrand hayi ngimnandi angathi uphathekile nje kahle kwenze njani hayi no right phela akho umuntu oshayiwe wonke umuntu right I thought igame was fair and square so what down nje kwenze njani ayi no bekungabhekanga ukuthi kuzoba under 0.5 eish ya bonke khona umuntu obheju 0.5 mhlawumbe faka 1000 manje ngabe under 0.5 dunama odds amaningi both kwi first half na ku second half eish afaka 1000 ikhona mhlawumbe imarket at bottom not to score eish ayikho le vele beyizama yeah bottom not to score but ngeke anticipate ukuthi ama team anje but it was fireworks bese ngicela singene egamini ukuthi ubone kanjani igame Eric Tinkler no Owatu ayidlalile igame into engiyinakile ngisho ukuthi igame beyibalance shwa nje mhlambe ama defender ngapha kungenzeka ukuthi mhlambe bekwazi ukuxhumana nangapha hayi ngoba be solid ibiyilwina ibhola isikhukhune esiswini lapho Thabang Monari bazama ukuyenza imove into ebeyenzeka ke ukuthi uGrob magwazi ucaca la ama defender ngazi noma ngizothi bemplanele yini abemhleli nje engakwazi ukuphefumula so malifika ibhola okwazi ukuthi uzolithinta kanye noma uzoliluza engazange azalithinte enhlobo bebemnamathele akenza azange lutho ngempela wena up until 28 minutes yabo and kuleyo period into eyenzakalile kukhona la i left back ye Pirate cabanga ukuthi uVan Rooyen bekwazi ukuthola ibhola lapha mase belimakile lapha noSibiso Siyema hayi ngoba bebemile athole overlap uma overlap mhlambe weli center athole Moremi it's either uzocrossa noma athole umbatha libuye kuyena liye kuMahopa naye ubesisimene esifanayo noGrobla ingawo ngithi lama defender cishe acommunicateile before ngoba azange enze lutho uMahopa lapha ubehlele emakiwe lapha Ndlovu Khado hayi bengazi noma ngizothi wena uKhadoso lo engimazela kwiCase wena ubona umotive impela kuzange kwenzeke lutho bekungazathi akusiyena lo khujana engimazi hayi no Khadoso and enye into that is interesting uMahopa une height but ubonile they have like 14 or 15 corner kicks akazanga even ukusebenza like flight 7 corner kicks first half so mawesha bekwazi ukuthi lamanti akwazi ukuliflicker out ingabe isasebenza angazi noma bekhona umabuthi nokuthi striker fanele sihlale la singakwazi ukumove singabi na shot singakwazi ukultrapper sidlale yabo ngize ngathi mina kungangcono uKhadoso ulokhujana istrike uGrobla athi ukuhlehla mhlamba alicollect lapha ibhola kuthi badlale laphana nomkwena sebeya laphana sebenza inikanika ukuthi bebezokwenza njani oSibisi uma ngabe sekuza inikanika mhlambe bingenzeka because ama long ball ama set piece be defend same thing nangapha lo be defendwa yonke into kungafunwe ilutho yabo yiko ukuthi ke ukuba khona kwamakhona ibihlasela iPirates bedefend liphume out ibhola ibifika yabo beyifika lapha oSibelebele
lithola ibhola minus indoda uzama ukungena striker sami umakiwe ya umakiwe bezame uMaswanganyi ukuhlanganisa ibhola kodwa mase kufanele lifike lapha ku number 9 umakiwe number 9 ya ne azange bathole chance up until 45 minutes gone yiko ule club defender yeLokhujana yesikhukhuni ayikhani yenze nje i-tackling enasidingi izithola i-card yellow card le ukumbatha ayichalale kabuhlungu ubhedile la ya dlale kabuhlungu lapha because I think ilona kuphela icard first half ilona kuphela icard first half akuzange kube otherwise ayibeziphetene enye that's I have to give isekhukhuni backline le highline yabo le second half offside trap beshanga impela beshaya offside trap kamnandi futhi yabona ithe ingayenza substitution Orlando Pirates yaphaphama bashintsha laba isikhukhuni yaba react yaba down isisu sakhona kuphakama umnkwena nakhona kancane emakiwe laphana yabona befikile uVan Rooyen azama ukuhlanganisa lawo Lokhujana noMonare kungenzeki savele nje asisange safunctiona isisu mayengena uApolis ubehlehla uApolis collect ibhola ngale kwecenter kwihalf yangakubo awele alinike azama ukushaya i-through ball or long ball to uMahopa nango ke futhi ke benza ama tackle oNdlovu oKhadoso bengafune lutho laphana emuva yabo bayidlala imove laphana Apollo sibelebele uLokhujana umfana omsuthu ifike imosheke laphana mase kufanele kushawe igoli ngiyakhumbula lapha uApolis angazi noma bekusapenadinyana ibone kanjani leso simo because ingenile ebhokisini bekuzoba iweek walishaya iLokhujana ibhola walithinta lamdlula ugoalkeeper uthe se reactor kula khona ke izandla zakhe sezenza icontact nenyawo zika Apolis wavuma phansi bese kungenzeka noma inangazi noma bekuzoba iweek penalty noma kuyini but lokho bese kucaca ukuthi besifikile iPirates walwa ukeeper ayithi uyozoba ulina number 30 uyena kumele be man of the match ulina la card le namandla la defense ibonile ukuthi okay sekufakwa abantu aba-attacker abangadlali yabo sekufakwe abantu basekhona uLokhujana noMoremi sibelebele siyaphambili Apolis siyaphambili bavele bathi siyahaylana wena wabona iBarcelona ithi sidlaliwe ubona umsizi kaNompempe ithi sidlaliwe umsizi kaNompempe ame ngokuthi bese bayaveza ke phela ngesilomo ukuthi hayi no man build up offside angithi yabona ukuthi bese phumile umdlali ngehlombe wambona ulineman bese befikile and lapho ngemzuzu yokugcina bengithi liyakhala anambe ngithi liyangena liyakhala lutho kwanqaba ukeeper angiwazi noma bengizothi akayizwanga yini umpempe ugeze bani Apolis ikhona ishot ke yashaya ngize ngalibala maybe offside sekuyi offside walisave kunjalo sekilibalile hayi isikhokhona idisplay enye idefensive bengingasho ukuthi ukeeper ubeyingxenye yama defender ukeeper solid ngalendlela le they were solid they were solid and isikhokhone ngicabanga ukuthi uma singathola ukuthi sisayine omunye umuntu ozoba ozocombine noMahawula besayine nje uMahawula ba4 njengolokhujana njengoApolis nalo mfana omncane lo umfana umsuthu lo uMoremi lo wePirates lo ongene kanye noApolis
yeah benze leyo nto uMahawula Umoreki umkwena umoreki beqala umoreki wePirates lo bemnyama lo bengithe uMoriko lo bengithe ubefana ama fans bengamthandisisi njengoMatthews ya uke wafaka amapass ayi2 waphinde wathi ukubuyele ekubeni lento ama fans bengamfuneli yona idliwe ibhola seliya phambili sekuyo attack ngale kwaloko besiphethene and besicaca ukuthi le game ozokora uyena osewinile and ngalo lelo goal elilodwa ayangikhumbuli bekuyini mhlambe bekwenzeka Groba ngabe nayi shot on target ne awuthi sikhukhune vele size one thing we get a draw this is our home sizodlala ukuthi siya defend we get a draw ngoba ukube bathe nathi asiba attack iPirates ngalendlela es-attacka ngayo bebenze nje ngento eyodwa ukuthi we defend this is our home sidlala i-draw hey kubeke waba khona nje ijewel yesikhathi esincane nje umfukeng versus Ndlovu bekuthi mangabe kubonakala ukuthi uKhadoso ngathi mhlambe usileke or usale lapha ekumake amkhavele uNdlovu efika tackle angayenzi umqwena lento umfukeng lento abefuna ukuyenza well defensive yabona mangathiwa laba bangasayinanga bafaka ihlo lapha ya uma defend esikhune khona ngavela khona into engavela ngabe basembangweni omnandi kabi hayi defense nje well solid defense angingasho ukuthi okay beyibheda ePirate cha ibambile igame noma ibingekho effective kakhulu isikhukhune mase kuyokiwa ngale kodwa nje the fact that ukuthi striker basibambe ngoma ukuthi ngeke asangenza lutho babadlalile nabo mina if bekhona umbokazi iPirates bizoyiwina because iPirates igcine sinama defender amaningi ngemuva begado Grob kanti makunombokazi you know ukuthi everything is covered even nalabo abanye bayakwazi ukucheata behambe beyosiza lapha kuNdaba uyakwazi ukuthi bamove Van Rooyen ake sithi ukumove yena bemova yabo phinde kubuye ngoba phela umkwena bebehlupha lo wesikhukhune kona umbokazi kuba khona ithemba ukuthi khona laphana isixaxa futhi maye ukuthi kanjani ayiyele yabo ayiyena mayethola ithuba futhi awashaya ama-shot ekude okusho ukuthi lapho ke basuke sebenza nje oApolice isidingo sokuthi abuye laphana benze bayazi lokhujana oMakhawula ukuthi idefense yethu izosinika ibhola esiswini noma swanganye nombatha bazolithola omfukeni lithola uApolice liye laphana koMahopa igoli selingaqhanyiswa noma ngawubani phakathi komfukeni uApolice or Mahopa Morem so I think mina bekumele bemdayise after sebewin league this year but I think it was a premature decision but ke indoda iphila and ibindibulawe inqomo zayo the race is getting more exciting so bafethu until the next time ngudonsa enkabi ngiyasalute abafethu siyabonga please share our video and support siyabonga nangama likes danke siyabonga sibonge kakhulu siyacela ukuthi nisifollowishe nisupport kuma social ethu Facebook sikhona lapha ku YouTube ikhona icontent iuploadiwe sithembe nina angazi ke noma nganicoshela something yini encwadini engcwele noma sobona ngelinye ilanga ngishaye ngithola ithuba ngibona kukhona yini enganitholela khona encwadini engcwele namhlanje ngoba ngibhalile namhlanje
ngibhalile ngibona ukuthi okay ikuphi enginganitholela kona. Okay, usibude kukhona umbhalo engeke ngawubona kwi social who is Sibude Libuda. Ngempela. Yaqhamuka incazelo. Yabo noma ngeke ngisho. Ngizosho eyami. Yeah. Yabo Sibude Libuda ianalyst engafundanga engena qualification. Kodwa leli gama ngalithola ku campus mate. Kya. Manje ngoba ufundanga njena wawenzani lapho? Hayi no khona engangikuzama. Kwasho ama external side effect. Ay above mina. So angifikanga laphana lokho kuzoba ngelinye ilanga. Salute siyana.